my foot, it's Deevox. That we're going to do, that we're going to do. Yeah. On my foot, these days Uyenzani, these days Uyenzani, these days Uyenzani, these days Uyenzani, these days Uyenzani. Ngishona ngisezayani ngisiphanisa iWi-Fi kamakhelwane. These days Uyenzani, ngithengisa amazambane umsika wami khona le entumbane. These days Uyenzani, sengingumzalwane ivangeli lithi kumele sithandane. These days Uyenzani, ngithengisa imidlwane imbuzi ezinkulu namatsiyane. These days Uyenzani, kanzulu bayashika ndasarenda masini anguva ngavandibvunza kuti zvinezvani. Madomasa nabasa bhinza zinabasa ndarwadziwa nezikaravhani. Ngili entrepreneur umchina wako ngafungi ya renewal. Noma nini ngilima umpita untshela ngiyathola ngaphuma yiwa. These days Uyenzani, ngishona ngisezayani ngisiphanisa iWi-Fi kamakhelwane. These days Uyenzani, ngithengisa amazambane umsika wami khona le entumbane. These days Uyenzani, sengingumzalwane ivangeli lithi kumele sithandane. These days Uyenzani, ngithengisa imidlwane imbuzi ezinkulu namatsiyane. These days Uyenzani, ndiri kuchesa zvemabenjamin zvanondega ndenge ndingorindega ini. Ngicela ukuthelela mvaye kunguruka tinokunguruka nema-mountains takatombokunduruka mu-Gauteng andaikurukura nema-mandema. Ngoma foot, these days Uyenzani, ngishona ngisezayani ngisiphanisa iWi-Fi kamakhelwane. These days Uyenzani, ngithengisa amazambane umsika wami khona le entumbane. These days Uyenzani, sengingumzalwane ivangeli lithi kumele sithandane. These days Uyenzani, ngithengisa imidlwane imbuzi ezinkulu namatsiyane. These days Uyenzani, 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 ngishona ngisezayani ngisiphanisa iWi-Fi kamakhelwane. These days Uyenzani, ngithengisa amazambane umsika wami khona le entumbane. These days Uyenzani, sengingumzalwane ivangeli lithi kumele sithandane. These days Uyenzani, ngithengisa imidlwane imbuzi ezinkulu namatsiyane. These days Uyenzani, kanzulu bayashika ndasarenda masini anguva ngavandibvunza kuti zvinezvani. Madomasa nabasa bhinza zinabasa ndarwadziwa nezikaravhani. Ngili entrepreneur umchina wako ngafungi ya renewal. Noma nini ngilima umpita untshela ngiyathola ngaphuma yiwa. These days Uyenzani, ngishona ngisezayani ngisiphanisa iWi-Fi kamakhelwane. These days Uyenzani, ngithengisa amazambane umsika wami khona le entumbane. These days Uyenzani, sengingumzalwane ivangeli lithi kumele sithandane. These days Uyenzani, ngithengisa imidlwane imbuzi ezinkulu namatsiyane.